Hi guys. За өнөөдрийн хичээлээр та бүхэнтэйгээ дахин уулзж байгаа баяртай байна. За өнөөдрийн бидэнд байгаа эссенийн сэдэв болохоор нэлээд сонирхолтой сэдэв байна. Ингээд эссенийхээ сэдвийг та бүхэндээ уншиж танилцуулъя. Grades encourage students to learn. Do you agree or disagree with the following statement? Grades encourage students to learn. Do you agree or disagree with the following statement? За grade гэдэг нь бол ерөнхийдөө дүн. За бид нар хоёр янзаар хэлдэг. Mark гэж заримдаа хэлдэг. За заримдаа grade, тий. Дүн бол оюутнуудыг аливаа зүйлийг сурахад нь их урам зориг өгдөг. Хэрвээ чи сайн дүн аваалах юм бол хичээлээ хийх сонирхолтой болдог, тий. Do you agree or disagree with the following statement? За энэтэй та санал нэгдэхгүй юу гэсэн эсэний сэдэв байна. За эхний paragraph-ыг багш нь бүтнээр нь уншиж сонсгоё. Grades are very important for students. Without grades, students don't know how well doing in class. They don't have a goal to study for. They don't have anything to show their parents. Students need grades to help them be motivated to learn. За дахиад нэг удаа уншия. Дагаад уншиж болно. Grades are very important for students. Without grades, students don't know how well doing in class. They don't have a goal to study for. They don't have anything to show their parents. Students need grades to help them be motivated to learn. Grades are very important for students. Grades are very important for students. За дүн гэдэг бол оюутнуудад бол одоо маш чухал байх нь ойлгомжтой. Without grades, students don't know how well doing in class. Without grades, students don't know how well doing in class. За хэрвээ дүн тавьдаггүй байсан бол оюутнууд, сурагчид хичээл дээрээ өөрийгөө хэр сайн байгаа вэ гэдгээ мэдэх одоо боломжгүй. They don't have a goal to study for. They don't have a goal to study for. They don't have a goal to study for. За тэдэнд одоо альва зүйлийг хийх зорилго ч гэсэн одоо хичээлээ хийх зорилго ч гэсэн байхгүй болох байх. They don't have anything to show their parents. They don't have anything to show their parents. За магадгүй эцэг ихтэй үзүүлэх дүнч гэх юм үзүүлэх ямар нэгэн зүйлгүй болох байх. Students need grades to help them be motivated to learn. Students need grades to help them be motivated to learn. За дүн оюутнуудад ямар хэрэгтэй вэ гэхээр дүн авснаар хичээлдээ одоо урам зоригтой болох, хичээлээ хийх тэмүүлэлтэй болоход нь бол дүн туслах юм аа. За 2 дугаар paragraph-ыг бүтнээр нь уншиж хүргье. Та бүхэн бас намайг дагаад уншиж болно. За миний уншиж байгаа текстүүдийг хараад өөрөө бас сонсоод явж болох юм. Grades show students their progress in class. A student might work very hard to write a report. Without a grade, how does the student know if the report is good or bad? Without a grade, how can the student know if she is improving? За дахиад нэг удаа уншия. Grades show students their progress in class. A student might work very hard to write a report. Without a grade, how does the student know if the report is good or bad? Without a grade, how can the student know if she is improving? Grades show students their progress in class. За дүн гэдэг бол тухайн оюутныг ангидаа хичээлдээ ямар байгаа, ямар хөө оролцож байгаа гэдгийг харуулдаг нэг үзүүлэлт юм аа. Student might work very hard to write a report. A student might work very hard to write a report. За ямар нэгэн оюутан бие даалтын ажлаа хийх гэж одоо маш их шургуу ажиллаж болох юм. Without a grade, how does the student know if the report is good or bad? За хэрвээ дүн тавьдаггүй байсан бол тухайн оюутан бие даалтын ажлыг сайн хийсэн үү, муу хийсэн үү гэдгийг бол мэдэх боломж байхгүй. Яаж одоо энийг мэдэх байсан юм бэ? Without a grade, how can the student know if she is improving? Without a grade, how can the student know if she is improving? За хэрвээ дүн тавьдаггүй байсан бол, дүн гэж байдаггүй байсан бол тухайн оюутан өөрийнхөө мэдлэгийг дээшилж байгаа гэдгээ бас мэдэх боломжгүй юм аа. За 3 дугаар paragraph-ыг бүтнээр нь уншиж хүргье. Grades give students a goal. A good grade is like a reward. If a student receives 100% on a test, he feels like all his hard work was worthwhile. If a student gets a bad grade, he will study harder next time so he can improve his grade. Grades give students a goal.
A good grade is like a reward. If a student receives 100% on a test, he feels like all his hard work was worthwhile. If a student gets a bad grade, he will study harder next time so he can improve his grade. Grades give students a goal. За дүн бол оюутнуудад сурагчдад ямар нэгэн зорилгыг өгдөг, зорилготой болоход нь тусалдаг. A good grade is like a reward. A good grade is like a reward. За сайн дүн гэдэг бол нэгэн төрлийн шагналтай яг адилхан. If a student receives 100% on a test, he feels like all his hard work was worthwhile. If a student receives 100% on a test, хэрвээ тухайн оюутан шалгалтын дээр 100% авах юм бол түүний шаргуу хөдөлмөр бол түүнд үр дүнгээ өгсөн гэдгийг тэр мэдэх болно. If a student gets a bad grade, he will study harder next time so he can improve his grade. If a student gets a bad grade, he will study harder next time so he can improve his grade. Хэрвээ оюутан шалгалтанда муу дүн авсан бол дараагийн удааны шалгалтын дээр тэр дүнгээ ахиулахын тулд одоо шаргуу хөдөлмөрлөх шаардлага гарна. За дөрөвдүгээр параграфыг уншиж хүргье. Grades give students something to show their parents. Students want to please their parents. They want to work hard so they can show them good grades. When parents see good grades, they know their children are studying and learning. If the grades aren't good, the parents know they have to give their children extra help and support. За дахиад нэг удаа уншия. Grades give students something to show their parents. Students want to please their parents. They want to work hard so they can show them good grades. When parents see good grades, they know their children are studying and learning. If the grades aren't good, the parents know they have to give their children extra help and support. Grades give students something to show their parents. За дүн гэдэг бол оюутнуудад ээж аавдаа одоо үзүүлэх ямар нэгэн зүйл болдог. Ямар дүн авснаа оюутнууд ээж аавдаа үзүүлдэг. Students want to please their parents. Students want to please their parents. They want to work hard so they can show them good grades. They want to work hard so they can show them good grades. За оюутнууд сурагчид одоо шаргуу хөдөлмөрснөр хичээлээ сайн давснаар сайн дүн аваад тэрийгээ одоо эцэг ихтэй үзүүлэхийг хүсдэг. When parents see good grades, they know their children are studying and learning. When parents see good grades, they know their children are studying and learning. За хэрвээ эцэг их нь сайн дүн авсныг үзэх юм бол, сайн дүн авсныг мэдэх юм бол өөрсдийнхээ үр хүүхдүүдийг хичээлээ хийж байгаа юм байна, юм сурж байгаа юм байна гэдгийг ойлгож мэддэг. If the grades aren't good, the parents know they have to give their children extra help and support. If the grades aren't good, they know that their children extra help and support. За хэрвээ авсан дүн нь сайн биш байх юм бол эцэг их нь өөрсдийнхээ үр хүүхдтэй бас илүү их анхаарал хандуулах ёстой, илүү их одоо тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэдгийг ойлгодог. За хамгийн сүүлийн параграфыг уншъя. Grades are an important part of education. All students want to get good grades, so they will study hard to get them. Grades show students their progress, present them with a goal, and give them something to show their parents. Grades motivate students to learn. Grades are an important part of education. За альва зүйлийг хийгээд альва хичээлийг хийгээд дүн авна гэдэг бол бас одоо тухайн боловсролын бас хамгийн чухал хэсэг. All students want to get good grades. За бүх оюутнууд одоо сайн дүн авахыг хүсэж байна. So they will study hard to get them. So they will study hard to get them. Тийм болохоор тэд сайн дүн авахын төлөө өөрсдийнхөө бүх хүч чадлыг одоо дайчлан суралцах болно. Grades show students their progress, present with them goal, and give them something to show their parents. За дүн бол оюутнуудыг сурагчдыг хичээлдээ ямархуу оролцож байгааг нь үнэлдэг. За мөн дүн сайн дүн авснаар тэднийг одоо хичээлээ хийх зорилготой, идэвхтэй болгодог. За сайн дүн авсан гэдэг эцэг ихтэй одоо үзүүлэх хүсэл эрмэлзлийг оюутнуудад хүргэдэг. Grades motivate students to learn. Grades motivate students to learn. За сайн дүн авснаар оюутнууд хичээлээ хийх урам зориг, итгэл үнэмшлийг тэндээс олж авдаг. За энэ дээр гарч байгаа цөөн хэдэн шинэ үгүүдийг багш та бүхэнтэй уншиж
хүргье. За хамгийн ихний үйлэг болохоор encourage гэдэг үйлэг байна. Encourage. За урам зориг өгөх гэсэн утгатай үг байна. Дэмжих, урам зориг өгөх. За энд бас нэг үг гарч байна. Goal. За зорилго, одоо хүрэх гэж, тэмүүлэх гэж буй зүйл. За ойрын зорилго гэх мэт утгатай. За report. За term paper гэж хэлдэг, report card янз бүрээр хэлдэг л дээ. Report гэдэг нь бол бие даалтын ажил, ангийн ажил, курсын ажил. За improve. Нэг удаа дагаад уншиж болно. Improve гэсэн үг байна. За энэ үг нь болохоор сайжруулах, дээшлүүлэх гэсэн юм утгатай үгнүүд юм байна. За энэ эсээгээ багш нь одоо бүтнээр нь та бүхэнтэй уншиж хүргье. Тэгээ та бүхэн уншихад дуудахад хэцүү дуудлагатай үгнүүдийг эндээс олж авч уншиж болно. За намайг дагаад бас уншиж болох юм. Grades encourage students to learn. Do you agree or disagree with the following statement? Do you agree or disagree with the following statement? Grades are very important for students. Without grades, students don't know how well doing in class. They don't have a goal to study for. They don't have anything to show their parents. Students need grades to help them be motivated to learn. Grades show students their progress in class. A student might work very hard to write a report. Without a grade, how does the student know if the report is good or bad? Without a grade, how can the student know if she is improving? Grades give students a goal. A good grade is like a reward. If a student receives 100% on a test, he feels like all his hard work was worthwhile. If a student gets a bad grade, he will study harder next time so he can improve his grade. Grades give students something to show their parents. Students want to please their parents. They want to work hard so they can show them good grades. When parents see good grades, they know that children are studying and learning. If the grades aren't good, the parents know they have to give their children extra help and support. Grades are an important part of an education. All students want to get good grades, so they will study hard to get them. Grades show students their progress, present them with a goal, and give them something to show their parents. Grades motivate students to learn. That's all for today. I'll see you all tomorrow at the same time. Bye for now.